Як завжди зранку я досилаю вам свої вітання. Кожне древо, травінка ці краска має корані, якими тримається за землю, сілкуючися ад яе, набираючися животворних соков. Так і чоловік мусить не адрывацца ад каранёў, каб не знясіліць і не страціць адчування єдності з радзімай. Прыспеў час, і мы выпраўляемся ў чарговую фальклорную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 682. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае на захад краіны. Ходить котик по полях, носит сон у кошелях. Ходит котик по капусте, носит сон у белой хусте. Бабка котика догнала, сон для деточек забрала, а ты, котя, вон, вон, а на деток сон, сон. Закалихваючи, певна, стомленая, помолилася мать, не на веретено, а на сердце мое свою песню навела. Маршрут наш пролягаў, як я і казала, да заходніх межаў краіны. У выніку мінулі 234 кіламетры і прыпыніліся ў мястэчку Астрына Шчучынскага раёна. Тут нас вітае на музычна-тэатральнай дзеі Пакроўскі вясельнік, народны паэтычны тэатр «Волат» і вакальны гурт «Радуйся». Правядзем разам гэтыя амаль 40 хвілінаў эфірнага часу. Але цяпер варта завітаць у студыю гуказапісу, каб убачыць, хто сёння рыхтуецца надаць сучаснае гучанне народнай песні. І гэта саунд-прадзюсер Геннадзь Саракваш і спявачка Аліса Доўнар. И снова говорю всем привет! Сегодня мы начинаем работу и создаем наше праздничное настроение с нашей праздничной песней, лирической песней. Алиса, приветствую! Здравствуйте. Как настроение?
Ой, просто супер. Жду. Алиса, скажи, пожалуйста, какие твои впечатления первые от прослушанной оригинальной версии нашей песни? Ой, как только прослушала, сразу в нее так влюбилась. Очень красивая версия, самобытная, вот прям то, что я люблю. Аліса Доўнар, артыстка, спявачка, лаўрэат і ўладальніца гран-пры прэстыжных нацыянальных і міжнародных конкурсаў. Удзельніца праекта «Фактор Бай», фіналістка нацыянальнага адбору конкурсу выканаўцаў эстраднай песні на славянскім базары ў Віцебску. Одна гора высока, а другая низка. Тая девка добрая, которая близко. А у тыя далёкія рушник на калошку, а у мяне у близенькой бровы по шнурочку. Полный куфар. Богатый пасах, богатая невеста. Кому пасах, а кому и подарунок на свято. Дякую, бабуля, бабулі моей, руки ловкие. У бабули моей песни долгие, размотает любовь с новой каскою. Что, сестрица моя дорогая, засумовала? А чему гануля молоденькая так рано замуж захотела? А я и не рано, а я и не поздно, як моя пора прийшла. Мамочка дає, судженька бере, ось пора і прийшла. Хитруєш, сестриця, мусить закохалася. А коли і так? Ой, дочушечки, не сваритеся. Кохание – это добро, и оно от Бога. Мне не верите? Спытайте у бабуль. Ой, вы не шумите, зеленые луги. Вы не задавайте моему сердцу туги. Як на моем сердце давно туга пала, я своего милого дорожку провожала. Ой, вернись, милый, с дорожки до дому. Кто ж тебе в дорожце рубашку помыет? Ой, не тушь, милая, не туже, дорогая, а у полі дробний дождик хвоща, а у полі дробний дождик хвоща, и он усім ребятам рубашки полоща, а у полі колюча і груша, я на усім ребятам рубашки посуша. Ой, вы не шумите, зеленые луги, вы не задавайте. Мы ў мястэчку Астрына Шчучынскага раёна, і я кіруюся адшукваць цікавыя звесткі з яго мінулага. Пра паходжанне назвы існуе некалькі версій. Паводле адной з іх у аснове прозвішчы Астрэйка, Астрэнь, Востры. А вы згодна са слоўнікам геаграфічным каралеўства польскага назвалі Астрына з-за ракі Астрожы ці Астрэйкі, цяпер Астрынка, на якой месціцца паселішча. Маецца і прыгожае меркаванне, быццам назва пайшла ад латышскага слова «аўстрыня», што азначае ранішняя зорка, Венера. А археолог Сядоў атаясамліваў Астрына са старажытным горадам Астрэя. У 1386 годзе мястэчка пазначана на мапах нямецкіх рыцараў-шпіёнаў як уладанне вялікага князя літоўскага, намеснікам якога быў літоўскі баярн Мінігайла.
Дарэчы, менавіта ў цяперашнім шчучынскім раёне нарадзілася беларуская паэтка, грамадскі дзеяч, актрыса, педагог Элаіза Пашкевіч, цётка. У школе, якая носіць яе імя, маецца адзіны музей паэтэсы. У 1954 годзе тут усталяваны помнік аўтарства скульптара Андрэя Заспіцкага. Бабуля, снежок, перший. Обещала Мария, что землю на свято покрыє. Ой, гляньте, дзяўчаты ідуць. Ганночка, хіба на цябе? Весельная пора настала. Наша Ганночка девочек собрала. Со святом! Ой, дружечки мои ненаглядные, вам поклон. Проходьте, девчонки, покуль наша Ганночка збереться. Прийшла Покрова і питає, ці до зими готова? Святий Покров стаї покрив. Перший стажок драничками, другий стажок соломкою, третий стажок белым снегом. Осень закрывая лето, а Бог печатает землю после покрова. Как яна, Зямелька Матухна, спала, отпочивала после летнего периода тяжкого. И до весны никто не мог знайти ніяких скарбов. Ага, это скарб і у хаті домовик ховає. А мае бацькі заўсёды запячатваюць глухі хаты блінцамі, каб дамавік засынаў на зіму. Так, попаданне на Покров дамавік засынае. Яго можна не турбаваць да наступнага ходу. Некаторыя вераць, што ў гэты час ён адпачывае ад сваіх абавязкаў па ахове дома і сям'і. Домовик, я сябрую з головой. Ён не ў кожны дом придзе, толькі шчасце дзе жыве. Жадаецца займець, цуд трэба стварыць, малака паставіць кубак і печыва адзін на аднаго. Вынести из хаты хлам, как прибрать из тарарам. Мыть и прибираться и от нуды не набиться. Святый Покров пытается, был воздвижненький, чудо шло поле жито, а я буду ходить, оглядать, тюру него поле жито, землю листьем засыпать, снегом чистым покрывать, воду ледом, пчелку медом наделять, старый бабок киёшками, сярэдніх жанчын сыночками, а дзяўчатак вяночками наделять. Рыбу луской, Древо корой. Птаху пером. а девку шапцом. Гэта пра цябе, Гануся. Вянцом, шапцом. Наша Ганочка, молодая ярочка, белобочечка, на чужий двор збирається, з родой матулі розвітається. Молодий Ванька пошутил, и он же нашу Ганочку подманил, улитку баранками подманил, баранками обманками подманил, усердки орешками подманил, орешками насмешками подманил, у осени грушками подманил, игрушками жартушками подманил. Вы памятаеце, мы працягваем адраджаць песні, запісаныя на самым пачатку нашага праекта. І сёння адпаведны перадсвяточны настрой са сваёй каляднай кампазіцыяй будзе ствараць Александр Сухараў. Дай ходите к нам, ой, рано, рано, дай ходите к нам, ой, ходите к нам, бо мы рады вам, ой, рано, рано, бо мы рады вам. Нам пили
ходите к нам. Ой, рано, рано, бо мы рады вам. Ой, колядоньки, дай ходите к нам. Ой, рано, рано, бо мы рады вам. Поломались, наши пальчики пострадались, а персеночки постирались. Ой, рано, рано постирались. А у колядоньки, ой, як весело, кожний вечорок до свиданечка. Мы колядки вас шановать будем. Ой, рано, рано шановать будем. Ой, колядоньки, дай ходите к нам. Ой, рано, рано, бо мы рады вам. Ой, колядоньки, дай ходите к нам. Ой, рано, рано, бо мы рады вам. Я мушу ненадолго прыпыніць нашае гасцяванне ў вёсцы Астрына Шчучынскага раёна на Пакроўскім вясельніку. Паэтычны тэатр «Волат» быў створаны ў 1982 годзе Мікалаем Прыемка, выпускніком Мінскага тэатральна-мастацкага інстытута. І ўжо праз 4 гады атрымаў найменне «Народны». «Волат» чэрпае натхненне ў народным мастацтве, такім як фальклорныя спектаклі, абрады і святы. Цягам 3 гадоў на свяце паэзіі ў госці да Алаізы удзельнікамі былі прадстаўлены літаратурныя кампазіцыі «Куфар», «Алаіза сустракае гасцей», «Куточак зямлі, што радзімай завецца». Мы працягнем ацэньваць мастацкія вартасці удзельнікаў пасля візіту ў студыю гуказапісу да Геннадзя Саракваша і Алісы Доўнар. Ой, вы не шумите. Сразу настраивайся на лирическое настроение, кантилемно, все очень эмоционально, очень душевно. Задавайте моему сердцу туги. Як на маім серцы давно туга пала, я свайго милога у дорожку. Да, здесь очень спокойно, очень так распределяй дыхание, очень спокойно. Верніся, милый, з дорожки додому. Хто ж табе ў дорожцы рубашку помые? Отлично. По-моему, все получается. Как тебе самой? Очень-очень круто. Мне нравится. Ну, молодец, да, ты хорошо передаешь настроение. Отлично. Скажи, есть ли какая-то предыстория у тебя, почему ты выбрала сцену? Да, мое вообще все творчество началось еще со школы, с 1 класса. Во мне заметили талант мои родители и учительница по музыке. Как-то пошли первые выступления, победы. Мне сказали, срочно надо Алису отправлять профессионально заниматься. И я потом пошла, получается, в музыкальную школу и вокальную студию. И пошли первые победы, первые места. Тени девка, тени понятка, руки як пяроўкі, чакалі пакроўкі, а пакроўка прыйшла, все ў дастатку принесла, и гарбузик золотой, и мне венчик молодой. Радуйтесь, девки, покровка пришла, вам вяночки принесла. Святий Покров гумно звонит, зерно лічить, молодых дівчат на пасах кличе.
Аленка, не сумуй, на Масленицу и ты замуж пойдешь. Вон Михасик на тебе глядить. Глядеть і жениться. А ти погадай, як? Набягай у фартух листя, а потім виграбай назад. Куди ветер листя понесе, туди і замуж пойдеш. Михаськиному дому, а мов другому. Хопить здекаваться. Пошли худшей, а то до пешей молитвы спозднимся. Уже звони звінять, спокой, дойдем. О, найсвятейша уладарка Богородиця, Маті Господа нашого, Ісуса Христа, покрий мене своєю небесною ризой от усякого зла і нещастя. Благослови на добре життя судженим, любов, сходу і достаток. Покров Богородиця, покрив ти землю і воду, покрий і мене, молоду. Покрий мене, дівчиночку, покровою своєю святою і сті на чужую стороночку. Мы працягваем паглыбляцца ў багатую мінуўшчыну мястэчка Астрына, што ў Шчучынскім раёне. Дарэчы, упершыню оно згадваецца ў кнізе запісаў літоўскай метрыкі па 1450 годам. Захаваліся цікавыя звесткі, што ў 1520 годзе кароль Жгімон I стары, вінаваты Хаткевічу 500 грошаў, аддаў яму двор свой Астрыну. Знакавай даты стаўся 1641, калі мястэчка атрымала ад Уладзіслава IV магдыбургскае права і герб. Напрыканцы 19 стагоддзя ў Астрыне здарыўся вялікі пажар. Згарэлі жылыя дамы, крамы, іншыя будынкі, у тым ліку сінагога. Яўрэйская абшчына звярнулася ў віленскую губернскую праву з просьбай аб дазволе на будаўніцтва каменных сінагог і лазні. Сёння тут захавалася жылая забудова, сінагога і малітвенны дом. Яшчэ адной славутасцю Астрына з'яўляецца вось гэтая Спаса-Преображэнская царква, пабудаваная з бутавага камяня і цэглы ў 19 стагоддзі. Моё дитятко дожало, хорошие снопочки вязала. Усё своє, матенька, поберу. Покидаю слідочки по двору. Хто на мої слідочки нарине, той мене молоду вспомине. Тут моё дитятко ходило, красу веночку носила. Тут руку саджала, правдоньку в серце тримала. Забери моє чисте ранки. Забери їх усі, тебе може. Не збивай за краси серебранки, подарую тобі мої повні. За солодвин їх завіхайся, і від сонця гарячого промню у тіньок не ховайся. Зеленая вишня с-под кореня вышла, отдала мне маці діяння привычно, привычно, непривычно, привыкать и мушу, старому и малому нараить и мушу, старому и малому нараить и мушу. Ты думаешь, мама, что я тут паную? Приди, подивися, як я тут горую. Успомни мяне, мама, хоть раз у авторах, а я тебе, мама, на день разу 40. А я тебе, мама, на день разу 40. Успомни мяне, мама, хоть раз у субботу, а я тебе, мама, идучи на работу. Успомни мяне, мама,
хоть раз у неделю, а я тебе, мама, стелючи постелю, а я тебе, мама, стелючи постелю. Зеленая вишня с-под короня вышла, отдала мяне мати, где я непривычна. Давайте зробім яшчэ адзін крок з мінулага ў сапраўднасць з Астрына Шчучынскага раёна ў Мінск. Крыху пра вакальны гурт «Радуйся», які актыўна наведваюць людзі з залатога ўзросту. Гурт ужо адзначыў і юбілей 10 гадоў. Перавагу удзельнікі аддаюць народным песням, якія перадаюць самабытнасць іх малой радзімы. Пасля выканання такіх песень у слухачоў паляпшаецца настрой. Калектыў дорыць толькі станоўчыя эмоцыі, зараджаючы энергіяй на доўгі час. Ну а нам варта завітаць у студыю гуказапісу, дзе самадана працуюць над новым абліччам даўнішняй песні саунд-прадзюсер Геннад Саракваш і спявачка, фіналістка нацыянальнага адбору на конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні «Витебск» Алиса Долнар. Здесь чуть активнее. Ой, не тушь, милая. Спокойнее, спокойнее, не усиливай звук и сохраняй кантиленность. Полі, дробний дощик хвоша. Мне нравится с тобой работать. Вот ты как бы на лету ловишь информацию, максимально ее сразу же перевариваешь, если так можно выразиться, и потом воспроизводишь. Вот это очень хорошая такая профессиональная твоя черта. Кстати, год закончился. Насколько он был плодотворным для тебя? Ой, на самом деле очень плодотворным получился. Много было конкурсов. Я закончила музыкальный колледж. Я сейчас работаю, выступаю. Очень много выступлений. А ты преподаешь сейчас? Да, я преподаю вокал и детям, и взрослым, поэтому у меня работа кипит. Ну, я знаю, я когда тебе позвонил, ты была в работе, да? Да, у меня ребенок пел на зоне. Я уже понял, что отвлекать нельзя. А скажи, пожалуйста, а что тебя связывает со Славянским базаром? Мне только исполнилось было 18 лет. Я пошла на кастинг, получается, на самый первый отбор. Прошла в 5 Славянского базара. В Минске он проходил, в Верхнем городе. И стала финалисткой. Ну, опыт ты получила большой. Для меня это, на самом деле, одно из таких самых ярких событий в жизни, я считаю. Стукнула на дворе. Погляди, мамочка, ці не по мяне? По тебе, дитятка, по тебе. По твои ясные божечки, по твои русые косочки. Не сяди, девушка, не сяди. Подойди, в окенце погляди. Ці ясен месяц призори, ці добрий хлопець у дворі. Ой, под'юконіче, як сокол, на їм шапочка, як огонь. Прибок шабелька блістіла, за його Ганночка хотіла. Иванку Соколику прилетел на конику, стал он под вакеночком. Ганночка-паниночка, отчини вакеночка, дам тебе гостинчику, два яблочки садовые, мы с тобой молодые, два орешки ушаны, мы с тобой писарные. Хороший мішок і пригож. Да чому чаровік не привез? А як я маю возить, коли ты не умеешь носить их? А хоть шармона привези. Я не буду ходить по грозе, а буду ходить по клетке. Будут мои чаровики репеть.
І зноўку даведаемся, чым можа ганарыцца Шчучыншчына. І гэта, безумоўна, майстры, якія не толькі авалодалі даўнішнімі рамёствамі, але і развіваюць свае ўменні, несучы веды нашчадкам. Наша традыцыйная рубрыка «Простыя рэчы». Вольга Михайлаўна Роліч – майстар народных і мастацкіх рамёстваў. Яе асноўны занятак і відавочнае прызванне – пляценне з саломы. Былі вельмі добрыя настаўнікі, калегі, якія мяне падтрымлівалі, дапамагалі, дзе-то нешта падказвалі, і вот весь вынік. Шчучынскае саломапляценне – гэта частка багатай традыцыі беларускага народнага мастацтва і рамяства. Тут захоўваюць і развіваюць тэхнікі пляцення з саломы для стварэння як утылітарных, так і дэкаратыўных вырабаў. І таму ёсць падстава. Працавала ў нас бярдоўская ля Кадзі, ну яе, на жаль, уже няма. Тады Бейкі Шмарыя. Ну, яна нарочна не вучылася. Тоже як-то мела цягу да саломы. Каранкевіч Вольга. Яна больш рабіла такія карціны. Першая работа Вольгі Михайлаўны Роліч засталася толькі ва ўспамінах. Невялічкае пано на плеценай з лазы круглай аснове кветкі. А уже потым пашлі карзінкі, пашлі уже больш лялькі і такія всякія сухарніцы. А зразу ішло ўсё, начыналася з кветак. Маюцца ў аддзеле рамёстваў работы іншых майстрыц, асабліва ўражваюць плеценыя з саломы коні, якім больш за 20 гадоў. Зразумела, што матэрыял для мастацкіх вырабаў мусіць нарыхтоўвацца адмыслова. Яна бы якая не ідзе, яна больш на пляценне, на это ўсё ідзе жытня. Есть трыцікалі, но трыцікалі трохі загрубаватыя. Жнём, тут сушым, перабіраем, калібруем яе і тады пускаем у працу. І яшчэ пра тэхналогію. Спярша салому рэжуць, як кажуць майстры, на каленцы, пасля замачваюць у гарачай вадзе, калі трэба адбельваюць. Нашы бабулі некалі ставілі для гэтага на сонца. Ну і пакуль саломка не высохла, трэба плесці. Зразумела, што такую прыгажосць варта паказваць людзям. Мы ездзім на ўсе мерапрыемствы, которые проходят. Вот мы ездили и на Славянские базары, на Александрию ездили. Унікальныя вырабы з саломы ацэненыя не толькі ў нашай краіне. Беларуская саломка – 5-й нацыянальны элемент у спісах сусветнай нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Вось такія простыя і няпростыя рэчы падпарадкоўваюцца табе, калі маеш жаданне, прагу, цярплівасць і веру ў важнасць справы, якой займаешься. Собирайте ходуся с нами. У нас справа сама спорится. Метель хату сама метель. Месяц пирог не мешает. Медведь воду носит. Ранее зарыл печь сами, а позднее убираем. С нами, Ганочка, с нами. У нас возле Валяваны. У нас травы не робите, хорошенько будешь ходить. У нас солнце клепеше, вода сама у хату тече. У нас свиньи не в стены, кошки моют ложки. Не думай, Ганочка, не думай, завезем мы тебе за Дунай. Ты не так за Дунай, як за реки, молодому Иванку навеки. Ой, пойдешь, девонька, у чужие люди. Кто ж тебе шкодовать будет? А я ж молодую сам пошкодую. У моего батьки есть за ведерки, и она за ведерко, а я за другое. Ходим по воду, ты разом обоим. Бяры, женишок, бяры. А не умеешь шановать, не давай збытковать ни старому, ни малому, ни самому молодому. Как босою не ходила, по столы не носила, как чаровички козловы, а панчошки шелковы.
Что ж, собственно, мы и закончили. Скажи, пожалуйста, какие твои впечатления от нашей сделанной, созданной песни? Я очень люблю лирические песни, поэтому для меня, вот сразу она вообще на душу так легла, очень понравилась, поэтому я была рада поработать над ней. Я надеюсь, что всем очень-очень понравится. Ну, отлично, спасибо тебе. Да, было приятно поработать. Спасибо. Вось і завершыўся час, адведзены на стварэнне новага аблічча да прыгожай даўнішняй песні. Застаецца ў мінулым і наш візіт на пакроўскі вяселлік у Астрына Шчучынскага раёна. Разам даведаемся, як будзе гучаць «Ой, вы не шуміце, зялёныя лугі» у выкананні Алісы Доўнар і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем у Жытомлю Гродзенскага раёна на калядкі. Вы ж не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах. Тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Ой, вы не шумите, зеленые луги, вы не задавайте моему сердцу туги. Як на маім серці давно туга пала, я свайго мілога у дорожку праважала. Ой, вярніся, мілы, з дорожкі дадому, хто ж табе ў дорожцы рубашку помые. Ой, не туж, милая, не туж, дорогая, а у полі дробний дощик хвоша. Ой, вы не шумите, зеленые луги, вы не задавайте моему сердцу дуги. А у полі дробний дощик хвоша, і он усім ребятам рубашки полоша. А у полі колюча і груша, я на всім ребятам рубашки посуша. Ой, вы не шумите, зеленые луги, вы не задавайте моему сердцу туги.